Wadhi kaunti wa Mombasa kama moko kuom jodak ma Mombasa osiro lwedo chik mane ogol gi komanda mar obila kadhoad nam chumbi Ali Nuno mane onyiso obila ni oti kod magina e rakore gi jonjore mosebedo ka monjo kendo kwalo johala kaachiel gi jopiny. Kane giloso gi jofwamb weche, moko kuom jonyuol ne okoni ma e kinde ma koro jonyuol onego koro losi kod nyithindgi ma jonjore to chutho bang' obila chiwo negi siem negi ikre mar bedo kod liete mag jogo matudo kod timbe njore. Osiegogo bende jalony korka weche magarita Abdul Kadir Deko kone chik makamao ni kare to chutho ni majnjore go osebedo ka monjo johala kaachiel kod jopiny kendo chadhogi gi beti rando kapok gichako kwelo. Na mkuu wa polisi ni amri ya kusikitisha, lakini madhali ni amri itafanyika. So nimechukua fursa hii kuzungumza na kina mama wenzangu. Kinachotoka tumboni ni uchungu. Kina mama, tujitahidi hawa watoto wetu tuwajue wanavyoingia wanavyotoka. Nasema tutukueni tahadhari ya ziada kina mama, tuwape mafunzo. Huyu mkuu wa polisi hazungumzi kwa masiara. Huyu jamaa akona track record yake kuwa ni mtu wa kuchapa kazi. Na anaposema atalifanya jambo fulani, atalifanya. Na haitakuwa raha kuona kijana mwenzangu ama kijana mwingine amepoteza maisha kwa sababu ya uhalifu. Mimi nawasihi vijana wenzangu tuache hii mambo ya uhalifu. Mtu anafungua duka lake, anauza vitu polepole, wewe unakuja pale na panga, unataka kumkatakata ama unamkatakata ili umpore. Yule anayemchukua maisha mwenzie ni mwana wa mwingine. Kwa hivyo hili swala la kwamba uhalifu ukomeshwe, mimi nimelipokea.